Atu ka be cerap cetoning si vet pen klemat cunda lo la pen arbi atu amen bang do wer lo hada. Unji pulo ka klemat unji pulo lalu. Padahal ni Kan ke mukrang be ke pelo. War tene bo. Nele tum cerap ceto mapa cunda. Oh. Jona kan bilong di fasi nong mewan kilo. Karan karan. Kadam normally welcome back to my YouTube channel Sabroki Riders. Jadi non nili kedo labang ke bukulia pathu aklam malong. Jadi nili dak ke bang I athe bang ke penap 21 ani tingdong dang ke dam bol record ke benai phan cepatnya duni. Jadi nili dak bukulian ke bang. Jadi non bang ke nili dak pendam po cepatnya ji adiman dam pe. Ini bang rehearsal lo mate practice lo lagi. Cepatnya Jivek Arni labang ke pinap 21 Januari lagi nanglangan bomai celon pipai lepen lang me ai Rasakan ni. kadang normally keduk ke ada adap kimi pajir lo non labang ke breakfast sedang berplayo patumi bang penceng lo mapu kelak lahan mat pajuti dan he ini kan matumi buat last dat pula si menai pun non bang breakfast ke com yo kaduk ke beda alen no dang normally yo non na bang ke dak kacepat deji ati mana ngelo ini lo ojo aku bang dam bom lo muluk le lang ha east west arlengan sepang room elo bang harap posisi he Guinness Book of World Record kapal dui mana kapal unji pandi kapal ilo arleng tu la so basong lo yo ni cuma ni hai kembang ayo mau practice bom lo Dọn muluk sekarang ya drafting pergi ho ini loko Arlen kong solio Alending jali fokus karo हेलो पिनी लगा का से समय फाइनेंस सिस्टम में हां पूरा ध्यान नाम देता था apiran Allen kuyo dam loy lang ton mali du देखो Nameless kuribon lah bang ya. Ni long tenang lep ah. Don mali non bang ke malam so lihat di ding hole he rehearsal mate practice pen yo non bang breakfast sana yo bread si plang ni plang thom ne yo nang pi bom lo nang thom bang lang ha anar leng ong athe Guinness Book of World Record men do ni aduh lagi muluk ke ong tu ke man Alah chicken leg piece yang pindah yo chicken leg piece ya chicken leg piece yang piamel ya. Lang ni. Gelap lang ni. Tokoro no than bu.
Correct. Correct. Wah. Jordan T. Lo yo. Ni vậy. Ni lah. Pada hilang cái bong. Lama lo. So guys, almost to be success working on still for Guinness Book of World Record, and it is proud moment for Karbi people that our Karbi Anglong name will famous. It will have on Guinness Book of World Record. So you can see there are so many contestants, and my contestant number 082. That means 82. Normally tum labang so kingdom kidam success po kangkrung kang sai bang tum abang pu tum London men si bang la si non la inspection non te dam elo la si non na bang non so tong hong iket nang po la bang so Arizal han la si nang langon wa mo ko son ma hope it will success. Đâm piêu. Ê, cái đòn là đây, cái tem bây giờ. cho nên tôi nói, làm cho nên tôi định nói. Mày thằng đi. Maintain bên đây. Làm lại cái tiền nữa đi tên. Pra bóng rồi. Nàng maintain lên đây con nghe. Cháu pra bóng rồi. Hai mà thốn tôi cái bạn nó nó tung bằng cái sức cái bạn nó. Rồi, thằng hồ. Là kìa. My dear friends, media persons and participants, first of all, I'd like to thank and congratulate all participants for making Guinness World Record. Longest the people of Kargil, once again, all participants, congratulate to all. This is historic moment for all us. And once again, thank you to all participants and this event possible. Thank you all media person. Thank you Karbi Anglong. Now, Guinness World Record Authority will present the certificate to Honorable CM sir. On behalf of the participants, we would like to thank Mr. Risiji from Guinness World Record Organization for giving World Record certificate on stick. Longest moving line of on stick means Kingdom Dang. This is our traditional sports game, Kingdom Dang. Thank you. Finally don't marry to Guinness Book of World Record long Karbi Anglong pen. King dong dang ke dong dun. Success hello la pen. Guinness Book of World Record along. La bang so Karbi Anglong. Tum amen do bo. Okay. Let me click you. Yeah. Kacepate abang hu. Tum hai lagi 721 lagi. Ini lah tum kita ke 250 bu sita. Mana excess loh, napen excess di lang mesen loh. Amuluk dopik anjo lang tak. Ini anu panai nangku.
ilitum labang so, ilitum pini, Guinness Book of World Record ka kuriulong, malitum ka kabong gawi, mangicirat, mangicitagan pen, ilitum labang so record, ilitum, gusto ni, ilitum ang main, sir, ilitum ang main ke, kay kita renyet si Dawako. Lasi labang so certificate, London ben sinangli, ICC certificate 6, Suri ini magleji lutum. Oke hayo, jotong lok lu. Ini guys. Lasi labang so certificate nalu tum anu tim lalongji. Lasi labang London ben sinangli po. London ben si nangli po nalu tum main ben. Lasi nalu tum kado weta nali hem. Normally tu bini bang ko pai me pen pu akhi hai. Kado ti kiri bang kau. Itu kado ka be cerap ceto ning si vet pen claim mat cunda lo ka pen arbi atu amen bang do wer lo hada. Thank you. Undi pula ka claim mate undi pula lalu. Padahal ni dia Oke kalah. ni mukram be ket pelo. War tidak bo. Nili tum cerap ceto ma pacundat. Contoh karbilong di fasin nong mewan kilo. Sekarang kalau Beri dia meledak pen otai memang diko. Oke. Normally itu mio kaduk kaveda kedam porin tuol hage letak transport lo konsil lo la banga solo lai ma hum kete yo dak buklia mini stadium long sidala yo kaduk apu banga na cho hola nani tempat pini kecepate atau namun kupi PC kan nang numpak lang pon lo finally dream bang success silo karbiang long tak Guinness Book of World Record long bang penedam Guinness Book of World Record along amen dudun cilo lati ining arong ulo apen ining arong unang po kaduk kawe karbiang long arat doan ta athe sai soli la bang so kam Guinness Book of World Record long amen katibi dunji phan ke su pik sangjang masih dream bang success cilo karbiang long Guinness Book of World Record long amen dudun elo lati ngali teman an ke nampak lang pon lo puasa nang hadat son malasi ini vlog sama kelan velo nang litu nang sini channel long tumilang te like pika comment pika subscribe pika la pen share tingir no subscribe tingir no like comment bang nang feedback ko son malang me malang ma asi jetong senang ani kaprek la pen kaprek video